Oh, tuh budak kakak. Hayang naik di tembongkeun. Yang membantu bae daripada dulu. Hah? Saya tinggalkan Bel. Hah? Oh no! Hah? Nggak cacing lumayan ya jang parabna.
gantian jadi. Adilanya cuy, kayak main leungit. Yo cerita nate kan neng teh meuli lepura, yang nate minta jagaan kasih kumu. Si kumu nate malah ngising. Tuh, hayangna leungit. Eta hayam na kardus. Oh, Tadi mah ku si Arden dibawa. Andi. Emang ka ditu. Yang sayangannya, Bu. Bo. Nah itu si Ardian. Ardian, eta hayam aing. Hayam aing. Tuh kardusna gen aing. Daya mah nu aing. Ih, kadin nu aing. Adi mau berani. Ayam mesti baraban ku aing di jog. Huh?